Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tu dalam dunia ini targib subuh-subuh ini subuh-subuh nasihat subuh-subuh duman duin inaruk ini. Tu data bolak dunia ini. Niya bali duwe sube gete kay pattebi. Duk niya rusha bali duwe sube ne ge eseb tebi. Niya bali duwe iye ne miyaan niya bali duwe iye ne sube gete kay pattebi. Dok niya bali duwe sube nege eseb tebi. Inin gay shaib ko inin. Gay shaib ko live ko inin. Pasensya kam. Insyaallah taala pandak-pandak duinin manamalan. Isa nin sube gete kay patnus sampai sumian. Umulan man bumagyo, gumuho man ang mundo. Iyan Allah. Allahu Ta'ala. Iyan Allah mapanjari kita. Iyan Allah miyaan ngerijikian kita. Iyan Allah makallum kita. Iyan Allah mapatay kita. Iyan Allah patut pagtag-ipunan tebi. Iyan Allah patut pag-ibadatan tebi. Sube inin gete kay pahat. Uwe sinaruk sini. Gete kay pahat. Uwe sinaruk sini. Uwe kailangan Allahin sube dalam pangatayan tebi kahaba. Pain bahasain. Idha hallatil hidayatu qalban nashatat fi ibadatil a'ba'u. Bang nenom dalam ati manusia Allahin biskay ni kemun leleetanin yene ganta mag-ibadat tujuye. So Allah number 1 Allah subigete kay pattebi ban pe inebahan nun ban pe inebahan nun date kay patun Allah Ta'ala. Ban kay rendang-dendangan dakay patanon Allahin. Wa idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu. Bang upama dembua elew dendang-dendangan kew wairun ibanmu wala kang kasama alon pinbasa ang galisit. Fala taqul khalawtu, don't say dakyo magpain khalawtu ay malun atawakan dendang-dendangan duko. Walakin qul alayya raqibu, sumagwa bisyarahun si dinu. Alayya raqibu, niya Allah mayam-mayaman ako. Allah subigite kipat we tebi pilmi eseb tebi dalam pikiran tebi pilmi enna tebi matay tebi. وإذا كنت في ريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل إن الذي خلق الظلام يراني. بين إمام القحطاني ديال منونيات. إذا كنت في ريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. Bang upama dembua elew dendang-dendangan kew. Dilem kelindeman.
Wan nafsu da'iyatun ilal isyani bu adapun ini nafsunun atainun mu'oka'u tujuh kalaatan. Fastahi min nazaril ilah. Leman keu si pamayam Allah subhanahu wa ta'ala. Pegeduman keu dendangan ca iu ia pasarta mayam-mayaman kau. Dalam 24/7 Allah ta'alahin lungan jagahan kau. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Gei ia teddo we patuli. Dok gei ia teddo we karu. Oh. Wey. Fastahi min nazaril ilah. Leman kau iya ni si pamayam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullaha. Dok akahanun baranun. Innal ladhi khalaqa adh-dhalama yarani. Bennal iya na magpapanjari kalindemanin tikite kuwene. Bennal magpapanjari kalindemanin tikite kuwene. So inin me brad, inin me preng. Kante kam, gite kipat tabi Allahin, sampai sumian. We ibe, sine Allahin? Allahu, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya ni Allah. Allahu la ilaha illahu. Tuput iye penumbahanin dan buak-buak. Al-hay tatap ke ilumnen. Al-qayyum tatap iye ne ketetegnen. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Geye te eddo we karu duk geye te eddo we tuli. Salama-lama ke ilumnen. Geye te eddo we petuli, geye te eddo we. Dan buat elew. Tekisah tini lewat Nabi Musa. Ya Allah, sa ingge mengge pekedok. Iya ne kau patuli duk karu. Pain Allahin nengge Nabi Musa dinaknayak dua sa ili basu. Nayak dua basu sa ili. So sangat si penenggehan ni sa ili me brad. Telebawe ne basuhin. Inasek iyewe peirep, inasek iyewe karu. Sampai umirep dadali, teleba ne basuhin. Pene o Musa. Bang bakas ku pein ne te eddo we peirep. Bisan hajjad dasa saat. Labo ne hepitu pangkat langit in-inen patambak dia tak bulak gak ne niya angan tanan ne bisan sini. Irip aja. So iyan Allahin me kung kinaikalas. Allah, sini Allahin? Allahu nurus samawati wal ard. Yene Allah. Sahaya pitu pangkat langit duk sahaya pitu lapis bulak. Sini Allah iyan dinakgi kinikipatan tabi inin. Allahu samad. Iyan Allah pasandigan sin kemon. Lam yalid walam yulad. Gaya inanak duk gaya nganak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Duk ga niya ipang nebisan sini. Ga niya ipang nebisan dembuwa amban iya ni pinapanjariin ini. Iyan Allahin. Iyan ni dinakgi kinaipatan si kita. Oke nih. Nada kaipatan tabi pigiin Tuhan tabi. Sini Allahin. Allahin may pong tinaikalasan. Huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Iyan ni Allah. Iye magpapanjari sin kamate ruk keedlum tebi dia tak patangan ni. Dia yang pagbaya-baya ni may pong tinaikalasan. Inin Allahin. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Iyan ni Allah dia tak tangan ni peg nakurain, peg milikin. May pong tinaikalasahan. Inin chubay kini patanten bi. Sige duwe. Dane pataha tali sili. Dinakgi kini patan si kite bi. Yene ad-dar al-akhirah. Yene ad-dar al-akhirah.
Iyan ilaw akhirat. Dinakgay kinaipatan si kao. Wa ini ilaw akhiratin. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Iyan ilaw akhiratin. Khairul laka. Mas labi pehap si kao. Amban. Khairul laka minal ula. Mas labi hap amban pakarajaan dia tak bulak dunia ini itu. Ini akhirat dinakgay kinipatan tebin inen me preng. Brad. Ini akhirat elew pagtungbasan. Ini pemasekan wa Allah subhanahu wa ta'ala surga si kemun abakas maghinang mahapin. Duk ini pemasekan wa Allah subhanahu wa ta'ala narka si kemun aabakas maghinang kalatanin. Iyan gay kini dinak kini patan cikitebihin. Iyan ilaw akhirat la isurgain, la ihurul inin, la ikasuba-subaanin, la ikemon bayuan buak kayuhin, la ikemon bayuan isihin, dinak geman kini patan cikitebi. Iyer wisab ilaw akhirat, la ine narkain, la ine miyaan masu iyan penukul adi alemnen. La isi malik, iyan malaikat tunggu narka, may khazanatu jahannam megtutunggu si narkain. Ganta ngazab iyan dialem nemyaan. Ilaw akhirat, dinakgay kinipatan cikita. Inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana, nadharu fiha falamma alimu, أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن لله عبادا فطنا نيامي إيپun Allah Ta'ala tura tak bulak dunia ini futana makalanduk manamal bright din makalanduk manamal lalem utek din Talaqud dunya wa khaful fitana, tinalew siya si data bulak dunya inin, tinalew siya ko kefitnahan, tinalew siya ko sasat. Sampai teedok siya we iyan kalanaban makatipu turata bulak dunya ininen. Sampai te keipat de ilaw akhiratin. Nadharu fiha falamma alimu, pandangan de iyan dunya tu. Pegsakay tapangat jiwere anha laysat lihayyin watana. Duman hati inin paglahatan aelum. Pege kemun manusia tura tak bulak dunya inin mateiru. Duman paglahatan aelum. Nadharu fiha falamma alimu anha laysat lihayyin watana. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Hininang were ko kantang selang dunya inen wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna duk hininang wede iene gampalanin kata leure kekehinang de mahap meture ta ulak dunya inen pun de ligtas pun de ga lambo amban iene dunya inen sabab pinikil den pag-akhirat din. Tazawwad minat taqwa fa innaka rahilun. Wasari' ila al-khayrati fi man yusari'u. Famal malu wal ahluna illa wada'i'un. Wala budda yawman an turadda al-wada'i'u. Pain kata-kata Arabi. Allahu Akbar. Tazawwad minat taqwa fa innaka rahilun. Migluto kau duk katalew. Tura tak bulak dunya inin fa innaka rahilun pege kau duman kau iyan ateteg petulak kau. Aasisang pagtravelan si tulakan kau kue itu nilai. Tazawwad minat taqwa magluto kau duk katalew fa innaka rahilun pege kau kue itu nilai hinabunu si tulakan.
Wasari' ilal khairati fi man yusari'u. Duk pelomba kau meghinang kahapan yene si Mesia meglelomba meghinang kahapanin. Famal malu wal ahluna illa wada'i'un. Wala budda yawman an turaddal wada'i'u. Pigge kaanakanin duk alatain tura tak bulak dunya ininen pemeindam hajja wa Allah Ta'ala si kau atau akan pemeindam kau si siye. Wala budda yawman an turaddal wada'i'u. Baya keuduk gai. Baya keuduk gai. Masih rudem buah waktu ineddo iya na bakas inindaman no iyan. Lune ke keu ineddo amban siye. Atau akan lune ke ineddo amban kau iya ni alata. Pinabetad si kau iyan. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ilal fajri. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna laylu. Atau akan idha janna laylun hal ta'ishu ilal fajri. Megluto kau dok katalew. Fa innaka la tadri pege bennal kau la tadri gay katawahanno. Idha janna laylun bang petek kan isangimin hal ta'ishu ilal fajri. Ini umabot peke keu ngebut tek ka subuh-subuhi. La ilaha illallah. Oh, dake patantebi iene illa akhiratin me pong tinai klasahan. Ubus pepite isab niya beli duwe dinak gini ini seb-seb. Inin targib subuh-subuh Targib subuh-subuh tu di dalam Riyadh. Di dalam Saudi. Puas kita nambayang subuh sama targib kita. Ko neruga niya mag-live ko itu nilai talara iwe tebi. So angkan ne pe subuh-subuh tebi anutin bi. Si kedua dinak gay. Kini dinak gini ini seb-seb si kita. Ihsanuka ilan nas. Number 1, ini kahapan nu si manusia. Dani subat-subatun. Emang bakas niya kahapan nu si manusia. Ilabe amban tumbuy. Bang duman siya baban putu pengurungku ka amin. Gahip kam makakan elaw miyaan, date miyaan. Bang duman siya baban soplay pengurungku siya ka amin. Inday bang ina kinakan bindelem si manamiyaan, delem bulan miyaan. La hawla wala quwata illa billah. Once kew mikehinang kahapan si sawe no. Dani 77. Dani hinangun penumbuyan no iya ni si awakas mengurungan kauli. Atau siya awakas pengurungan nuli. Pen Allah Ta'ala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dabatalun bi pahala sadaqah binduk peg tumbuy atau akan pemincana abi sawe bi. Awe. Makas nekam ngurung gak niya meke kita iya bisan sini rupa asik ni si kam ke ikhlasin pagtabot si kekahan aka-akabi bakas inurungan bimian. Wesa ini samian makasi ase mesepun anak nen mag number 11 ne bangga urungan ku sardinas, bangga urungan ku magi, bangga urungan ku pancit kanton, bangga urungan ku ini ne bayan pengurung oi. Taan ni. Dan siya butun. Ambat ni mungkin kam magkasuwa. Duk iya na bakas pangurung numiyaan bang tek ka kam si elaw akhirat tekite no ne iya ne bakas pangurung numiyaan me pang tinaiklasa. So bakas na bente explain tebi pasalan iya ne me dandan inin. Iya ne duman duwi sa laat iya ne kahaba bang me bakas kita ngurung magpos kita so bakas na te explain te po siya. So mas labi hap iya ne me kehinang no si manusia dan sebesebun. Pege manusiain tege utang na loob doy sa bang manusia metintulin duk manusia mahapin geru teke ipat ne kahapan ne tujuh kawian. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bennalted
Bang iyan manusia hatul duduk, bang iyan manusia tege ateiru. Tentu nentet gete kepat ne iyan kahapan bakas pengurung nusia. Malainkan niat me manusia, nabisan doha tu pengurung nu iya dunya turuk isi-isinen. Masih dinai ne wek iya bakas keurungan nu bisan bakas. So me manusia ini nelaat. Ia inin tumewa bisara mutanabbi. Painne wa idza anta akramtal laima wa idza anta akramtal karima malaktahu wa idza anta akramtal laima tamarradah. Awe. Idza anta akramtal laima malaktahu al-karima malaktahu. Bang painne ke urungan nun ahatul malaktahu. Tedok nu ateinen gete keipat ne iye ne kahapan bakas pengurung nu iye. Wa idza anta akramtal laima tamarrada. Sumagua bang ahengeg ke urungan nun tatawang nun dinai ne iye ne kahapan nu bakas pengurung nu iye. Ban pedunya turuk isi-isinen panghantak nu iye ganta panawang nu si amiaan. Niak waktu ni dinai ne iye ne kahapan nu si iye miaan. So bisa negete seb nu me kahapan nu yan bang ahatul du tinabang nun tantunen kekian tekepat di lama-lama forever and ever sambatan maka naku itu hindupain pen katon budiman ge ko pen mag English bangku ngehutba never so ge yan tekepat de me pong tinaik kalasahan ini me kahapan nakita bisab keurungan kahapanin Pain Allah Ta'ala wala tansawul fadla bainakum naraisab miaan inakoinin dah teki patun bi kahapan bin antara bidangan pisidangan awe ubus niya pe hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya pe inne amban kaam keurungan kahapan iye na wepong tinaine fakafiuhu naganti anun biru sabduk kahapan iye ne hininang bisipong tinaibim yan bang niya makinang kahapan sikap naganti anun biru sabduk kahapan pagtaamul atau kanine pigsaw kakihap dok ine me keurung kaamyaan ini kok miaan bisyarahin la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasah ban pekeniaanin kahapan diki-diki da ismolun kahapan iyan diki-diki te pengurung si kawin iyan indananun punuhin magtagna dupain amban bagumbun diki-diki bagutihin ang puno sangat magtambak magtahan parkala mediki-diki niya. Number 2 gayne subi eseb no me brad. Iye ne kalaatan manusia si kao. Number 1 iye ne ge eseb no kahapan no si manusia. Kemerue iye ne me kalaatan manusia si kao. Awe. Dan esebun. Iye ne bang me bakas niya me kinang kalaatan si kao. Dane pejehun, dane esebun, dane miaan pejehun me parkalali, ubus ni. Dane esebun me parkalali. Gak ni aguna ni kinabat atau akan inin na dalam ati iyan me kalaatan mapalawili me brad. Sarun manusia ini ane hadja bang petek kage ketauhan no bang ini sababan kestelan di sikauhin. Garu kyo bakas me niwag kusinare, garu kyo bakas ne bauyat de, garu kyo bakas me ine ko ini nongget me manggare, garu kyo bakas me nongget ine rega. Sabagli sanu putal hadja sikau, astel hadja sikau. Atau akan enu reke wajah. Ini ko ininin buku reke wajah kastelan reke wajah. Pagpayam no bang ini sababnen nagani sababan ni. Iu keu hap pahli-hali, iu keu hap
pabakbak nun, hapa mangan-mangan nun. May agi wisan tekilaleno bisan ko atahat. Allahu Akbar. Gaba kasiweno magkaswa, gaba kasiweno magsaukaki. Paglasano bunsi hadja si kao. So, tudem dunya inin bang bakas manusiain. Na no kabat no kemon iyan na may putal pinebetad we manusia si kao. Kao makasyasain. May keped di adya sin pangatian. So daning kamig na iyan. Dumanan ko sinin makahap kita bang teen na. At awakan dumanan ko kinakanin makahap kita bang teen. May keped di adya yan sin pangatian te bang pilmi eseb-eseb te iyan na may kalaatan. Manusia pinetek kasi kita. So alhamdulillah. Niya peace of mind no pinbasa ang galisin banggi kamig na aster. Dilem ate. Ha patulinun, ha pamanganun, ha pagdundanun, ha pagsyaukakainun, tungan-tungan. Ga niya problema isino dilem ko. Kang kandani sebesebon iya na may kalaatan. Ano si kao. Alhamdulillah. Kagad kamduk gai. Inin dembu amban me ke peaceful sin utek no, me ke peaceful sin atay no. Banggen sebeseb no me kalatan manusia si kawoy. Awe. Na may pong tinay kalasahan. Erwi, duwe rumian targib tebi targib subu-subu. Isa nen niya beli duwe gay subi tekipat tebi Allah duk ad-dar al-akhirah. Number 2, niya isa beli duwe dane sebeseb tebi. Yene kahapan no si manusia ambat ni mungkin kami kesua bang tek kaselo akhirat kerwe yene kalatan manusia si kau. So miya ando me pung tinay kalasahan salam doa na si kam kemun. Magmaap ne kamadja tiya bahute me ke live usbese behute pe maka live suwo alab be akan tekeo. Hatu pega niya manuk ko itulay pabo. So magwagay me kine. Mas hap na sili at least sampat may kabisarahin makalive kita bisan may sainin nadja. So salam doa si kam kemon. Miyaan murah-murahan bang kita bipain dalam parihala Allah subhanahu wa ta'ala kanya-kanya. So ampan aku nih dokam ke magmaap ne kamadja duman kupiya niya salkun ti ako magsarok siya babukok kun miyaan getan tu okay bukok kun taha manamalan na suwi niya mutus ni atawakan mekes ni sa ini buy kupiya kun uran. So salam doa na si kam kemon. Murah-murahan bang kita bipain dalam asik Allah subhanahu wa ta'ala. Gerwinin borhan kume pereng. Patambay-tambay kume abut sumu atau sampai sumian insyaallah. Salam doa si kam kem. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nastaghfirukallahumma wa natubu ilaih.